Comment faire face contre le coronavirus? Comment se protéger et protéger vos proches? Lavez-vous les mains très régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude, utilisez des mouchoirs à usage unique, saluez sans serrer la main e evitez les embrassades. Vraiment. È una malattia importante, che è una malattia seria, soprattutto seria, è una cosa che non si scherza. E fate attenzione a cosa toccate, quando uscite non toccate a nessuno, non parlate a nessuno, se volete parlare con qualcuno c'è una distanza di sicurezza, entrate da voi, se siete usciti, se venite ad uscire, lavatevi le mani. Olá a todos! Sua e nossa proteção do coronavírus, lavar bem as mãos com água e sabão, tossir no braço, não dar beijinhos e abraços, ficar em casa para tua e nossa proteção. Bote na bino, oza bien, pona kozwa coronavirus te sokola maboko na yo tango nyonso. Kosola pe na loboko, kopesa bes na mutu te, kokanga mutu na nzoto te. Botikala na ndako na yo. Bobima te ndeko na ngai. Merci. Wie man jetzt in der Corona-Zeit seine Hände am besten waschen sollte. Also, wir machen sie am Anfang erst nass, danach nehmen wir ein bisschen Schaum, Shampoos, waschen schön die Hände auf der Oberfläche, zwischen den Fingern, dann machen wir sie wieder nass. Lavemos e Olá a todos, por sua e nossa proteção do coronavírus, lavai e muitas vezes tosse no braço e evita os beijinhos e os abraços. Fique em casa por a sua e nossa proteção. Attention, attention, les microbes, sinon tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laver les mains. Comment on se lave les mains? Manu et Rételakainu. Papito Prod, c'est la production, le management, la communication, l'information, l'éducation et bien sûr le divertissement. Papito Prod est toute une équipe qui travaille au profit de la culture. Papito Prod à suivre